Namaskar pini bertar jita pini prime time news tan bang pineli imoni teron pi. Aprang si bertang ton pensi pajir midam de aprang bertang kung pi arjita. Rajudas ahem miki cholak isi sose awar mukin nahok. Tentakat tot rong par arong temon kit hea jok ong dung ahem arit kenahok. Believers Eastern Church Tipu Diocese atumpen patir pipon si Han Kiron. Arunachal Pradesh along kacang dadap akar biatum hem kacewang jiaphan kisung. Tomon charting ke bang ajok moy inti arong isi ayam ke pangno karbi anglong autonomous council aphan kachuning ri. Bang kriner ke achokomara tum chelang si dokmuka lokhon terang arong lapet ram singing ki arong sang han hai hui kiron pon. Chinthong constituency ke Parlolong polling station along karbi anglong autonomous council EMI hinpen tangka suri si kiron. Birtang kung PRJ gadapit putot birtang ton pen chipajur midam sinang. Kironidas arong Amerika Rajudas ahem along hem mekicho lak isi sose hormu hortar kenahok. Patumi apor tumon tepi ke Japan manini ahem ke jabrai mani ahem ke asar nungpon tin mani ahem ke pai jabrai aperta longpon la apar dapat patumi Kironidas arong Amerika Rajudas ahem achitim an mekicho pen nahok pon lo. Baju mi ateng ke bangso hem mi ki chulong ike patumi tomon the abrang noklang dang lo runglo ponta noklang ki dang ami men ki mem midar ajok tomon bangsi mi hichik phun pen ajok noklang ki dang ahem mi chupang chingsi putot hem pi reblok lo ladak sok sang pi ri kasu harlung lapen hem arlo kenang sot ason an ki mi chupon sik na hoklo bangso apura hut rong arat chirap chitudun si achitim an ki mi pachulong le dedlo Kipachini ating kilak isi sosi amui anbak kinahok dolo pusi thanpon. ফায়ার ব্রিগেডৰ গাড়ীও আহিছিলে ৰাইজৰ মানুহ আহি কিনি সবে পানী চানি ডালি কিনি কিবা কৰা আৰু ঘৰৰ মালিকৰ নামটো ঘৰ মালিকৰ নাম ৰাজু দাস আৰু একজনৰ নাম সুচেন্দ্ৰ দাস মানে ঘৰ সেই ঘৰটো জ্বলিছে আৰু ইয়াতে হেৰি আছিলে ইয়াত মিঠৈ জ্বলিছে 30-40 দিন মান আৰু ঘৰ খৰি আছিলে গৰুৰ খেৰ আছিলে মানে গোটেইখিনি সাৰখাৰ হৈ গ'ল যিমান আছিলে বয় বস্তু খেতিয়ক মানুহৰ সব বস্তু সাৰখাৰ হৈ গ'ল Kironi penberta pangdakpot mohon teron news 24 Karbi Anglong Pini Believers Eastern Church pen patir pipon si arong Han Kiron dam Birthe along nong nam kachatang pu peremi me akiso COVID-19 coronavirus power pen kichulong le pen kisunga tumapan Believers Eastern Church thiek pen BEC patir pipon si Han Kiron asai tengpon bangso asai kedeng atum lake BEC Reverend Ruben Tokbi BEC Children of Hope Regional Coordinator RNC Burengma la pen Reverend Kolom Singh Tiratum pen si siding pen ingsamjing pen pachun pon Dinitum la bangso asap sabet ahan kiwan lake lasano Believers Eastern Church pen si Believers Eastern Church ke nitum lason si serving God and serving humanity pelo humanity lasi lason taksi nitum labangso COVID-19 akisung ahut so kisung ipot laso pachiton si nitum labangso asap sabet sitami kangkon asin nitum kachihon asin lahinin kachihon asin nitum la kiron je pansi jesik mano la ke ladat isi apastor angkang nong kidu get arab atuma pansi panong pilo lason fi kaprek antim stami nitum tondamji lasi lapuson kiron no Dipupen berta pangdakpon Edmerson Kramsa lapen imoniteron pi News 24 Karbi Anglong Tomon charting ke bang ajok HDP mo ingti arong along rong isi ahem tak ke pangno Karbi Anglong autonomous council aphan kachuning ri
Borjan constituency ke parlo hidipi mo ingti arong along pini atumi porphai ke thomalop tomon ke theke wang ajok rong isi ahem ke phangno pilap ajok kisung pensi ke dolo lasi hadak aratum chief executive member pen chenglop Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon mati tim Karbi Anglong atuma phan hadak aratum ke rapen Johangpon dipupen berta pangdakpon Edmarson Kramsa News 24 Karbi Anglong Borjan constituency arlo ka parlo hidipi dilai pen saini langso mo ingti parong along baji ke thoma por demon ke parting ke bang panajok nili tome hem anta sia hem komasya bi igdalo ting che cheta ta ipela sin tum ke do phan so kali la sinan tum sar lada nir tum Borjan ang kamarlo sar long kitimung dan cenglo parbiang long theke ding to phan ni tumana akera pipo bosine litum ahin ladak saini langso mo ingti po nili hin pen chuningri pon part piglo na tuma kerap Johang pon iglo la sinan tuma lista nili tumhan nili lang pon tu busini tumla dangnom ka japrong arar sahu tum antani tumna tum hasi chuning ri iglo part of na lo Korkanthi constituency ke parlo tenta khat tot dun rong phar arong tomon ke thea jok hemrit ke na hok dun Then taghat tot lunrong pa arong pinipor pa hingir at sitima por malompen tomon kithe open at jok penang unhemrit ke na hog dolo labang so ajoy ni pen ke ongdung aral atum ki sung thektiklo ihin ke COVID-19 pen ke chulong le ki junlong le lapen ihin ke tomon pen hemrit ke na ho la sirok ke duprong aral atum Karbi Anglong ke theki ding atum aphan akira kilong ji aphan si tuwar cholang prong lo Den taghat pen birta pangdakpon Francine Tiso News 24 Karbi Anglong Arunachal Pradesh along kachong dadama Karbi atum kisung Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan kachoning ri COVID-19 ajoy ni angtan kachong dadam atum ki cholong le ajoy ni sanghan along chohang dun sita chohang dunak laan chot kalilang amithang ahem kachewang ji aphan anta kisung nang alang litum arong laki dogmuka hem pri ingleng arong lapen do tulang di putra langso borsing timung arong lapen ki sami langso non ki dobom laki borgolai pajar along si do pusi birta nang pale lasi pader depin pen Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member aphan ki rabji aphan kachuning ri pedo News Text Report News 24 Karbi Anglong Kardom sir Karbi Anglong ke theke ding atum CEM tuliram rong hang hasini tum chuning rilo je nili tum da Arunachal sido Arunachal area lapente borgulai se nili tum do lapente ni tum kam ta bonchek lo la so coronavirus pe na jao athe mane kopilo halani tum hempen kerang ni ra hutame je ni tum sona bemar do yi sona bemar wahi pu bangani tum le chin de lo la pente ni achanok nang bon pisek mani tum le kam ta chuklem long le dala pente arni sangko ke beri lo sangron pulo sangron along ta ni tum dun lo mane dake nak tum ke beri bides tum han ka be mane dak local tum hanang chot laki pusi ni Karbi Anglong kecari bang nani CEM tuliram roh hang phasi nili chuning ri lo pa nili tumphan na je dak pen hem nang pachile rok je phana bang la pente no na bang ke ako Chinthong ahawar along Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip rong pi arideng pen tangka suri si Kiron Pon Chinthong MAC ke parlo polling station pliaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen tangka kirona sai kedeng bangso asai tim Karbi Anglong pen patir pipon pen lakep atangka ki pathik pon ki duk nai mate ahe marit kawe mate heme changre la pen changre atuma phan polling station isi along pen bangin koya phaya phan inut pen suri isi atangka kiron pon EM rong pi asangho arideng pen kiron pon kidam tangi phai krep ko arni lake West Umlangper Polling Station, Luru Polling Station, Rongkor Polling Station, Rongjangpong Polling Station at Tumapat, Kirapajir Pon. Dongkamukam pen pirta pangdakpon, Digonto Terang, News 24 Karbi Anglong. Dokmuka long bangner kep at sokumaratum chelang si rong ararapan sanghan kiron.
non malok det arlo lockdown ki patu bom apura hot pini ada por phai kri isi apor lokhon terang arong asar hem DMTC ward number 6 tokmuka along Assam government ki pangdak pona tengpen lokhon terang arong lapen ramsing ingti arong along tato kawe bangkrener kep atsukumara tum chilangsi sang dali phuri athi hai hui ron pon pado bangso asai along kachurabdun ward commissioner sarlong kikiso lapen ex ward commissioner Bidar Singh bi atum churabdun pusi birtanang pale news text report news 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan sikang tonik lo tumi thakmi kardom